Bil-kollaborazzjoni ta' diversi stazzjonijiet nazzjonali fosthom il-PBS u dak tat-Turkija TRT ittella programm ta' taħriġ f'Malta għal bosta xandara u ġurnalisti. Il-proġett DigiVision, finanzjat mill-Unjoni Ewropea u mill-Aġenzija Nazzjonali Torka, offra taħriġ dwar teknoloġiji ġodda li se jkunu qed jiffurmaw il-futur tax-xandir internazzjonali. Fil-ftuħ tal-ġimgħa il-kap eżekuttiv tal-PBS, l-Inġinier Keith Ketkuti, qal li huwa ta' unura l-Istazzjon Nazzjonali Malti li jkollabora ma' stazzjonijiet oħra u fl-istess waqt joffri taħriġ għall-impjegati tiegħu. Mark Egan, li kien ġurnalist tal-BBC, spjega ma' TVM News it-taħriġ li nataw il-ġurnalisti. Well, nowadays broadcasters have to produce things for TV, radio, but also social media, different platforms. So this training's been about teaching journalists, even just using their smartphone, how to make high quality, interesting content, whatever the platform they're working for. Selin Burku, id-direttur tat-taħriġ ta' TRT li qiegħda tmexxi l-proġett, qalet li din l-inizjattiva qed tgħin lill-ġenerazzjoni li jmiss biex tinnaviga x-xenarju diġitali. Everyone is learning and they're bringing what they learned from this program to their countries, and they share their knowledge, and also we want to increase broadcasting capacity with these new skills and techniques. L-organizzatur ta' taħriġ mill-PBS f'Malta, Adrian Spiteri, qal li l-esperjenza ta' taħriġ prattiku offriet l-opportunità għal kollaborazzjoni fil-produzzjoni ta' kontenut ġdid. Permessa din l-esperjenza li offrejna hawnhekk din il-ġimgħa minn barra t-taħriġ speċjalizzat offrejna wkoll opportunità li dawn ix-xandara minn 3 pajjiżi differenti jiġu hawnhekk jesperjenzaw il-kultura Maltija u jipproduċu kontenut għal midja soċjali dwar Malta. Permezz ta' DigiVision, il-fuq minn 150 xandar, 20 minnhom il-PBS, se jiffurmaw il-futur tax-xandir fuq pjattaformi diversi għas-snin li ġejjin.